Dogodovštine iz Vilinskog kraja sad ispričati valja. Djeco, poslušajmo priču za laku noć. Svakog dana pričica jedna za laku noć, da djeca mirno snivat mogu poći. Čitavanje Ana Bilić-Udovičić. Priča o mrkom oblaku. Kako se bajke obično počinju s nekoć davno, možda bi trebalo da i ova naša počne upravo tako. Jer onda bi svima već u samom početku bilo jasno da je ovdje riječ upravo o pravoj bajci. Ali to jednostavno nije tako, jer ovo nije još jedna bajka u nizu prepuna maštovitih bića i događaja. Ovo je prava istina i sve što će ovdje biti rečeno odigralo se stvarno, stoga kad bolje promislimo, možda joj i naziv bajka baš i ne odgovara. Stoga je nazovimo priča, i to priča o mrkom oblaku. Tko je ili što bio mrki oblak? Mrki oblak je bio pravi pravcati oblak, baš onakav kakav to dolikuje pravom oblaku. Nije to bio neki malecni pahuljasti oblačak, znate onaj što se pojavi za sunčanog dana, a ne. Mrki oblak je bio pravi frajer među oblacima, ma prava frajerčina pošteno govoreći. Kako se samo znao taj frajerisati među svojom vrstom. Grmio je, sjevao, tutnjao i blještao kao malo koji oblak. Zemlja se tresla od njegovih gromova, a svaka tmina ustuknula bi pred bljeskom njegovih munja. Uistinu, bila je to prava frajerčina od oblaka. I premda će mnogi pomisliti da je riječ o zbilja opakom oblaku, to nije bio slučaj kod mrkog oblaka. Mrki je oblak zaista imao meko srce. Prava pravcata dobričina. Više od svega, mrki je oblak volio svoju zelenu dolinu. Ljubav među njima bila je neraskidiva. Voljeli su se kao pravi pravcati par. I upravo je zelena dolina i dobila taj naziv zahvaljujući svojoj ljubavi s mrkim oblakom. Mrkiju je oblak dolazio ljubiti kapima svoje kiše svake jeseni i nisu se razdvajali sve do ranog ljeta, a i ponekad ljeti strasno bi se poljubili kapima kiše jer jednostavno nisu mogli izdržati jedno bez drugoga. U zelenoj dolini sve je bilo zeleno upravo zahvaljujući mrkom oblaku. Kako je on donosio kišu, bilje je bujalo, cvijeće cvjetalo, a potoci žuborili sa svih strana. Životinje su bile sretne, jer hrane i vode bilo u izobilju, upravo zahvaljujući ljubavi između mrkog oblaka i zelene doline. Ali jednog dana nešto strašno pogodi zelenu dolinu. Njezin dragi nije se pojavio. Uzalud ga je čekala, ali njega nije bilo. Samo beskonačno plavetnilo neba, a njenog ljubljenog nigdje. Kako nije bilo mrkog oblaka, nije više bilo ni kiše. Nije više bilo tih njihovih strastvenih poljubaca. I naziv zelena dolina više joj nije odgovarao, jer je od tuge sva požutjela, sva usahnula i uvenula. Cvijeće se osušilo, bilje usahnulo, korita potoka presahla, a i životinje se povukoše u potrazi za hranom i vodom. Zelena dolina gotovo sasvim uvenu čekajući svog Dragana, no on se nije pojavio. Što mu se dogodilo? Gdje je nestao? Naime, vještica Zlica razapela je svoju mrežu među planinama tog ljeta i zarobila u nju nikog drugog nego mrkog oblaka. Mrki oblak nije mogao više doći nad zelenu dolinu i donijeti kišu koju je tako trebala, stoga je ona počela lagano sahnuti. Njihova ljubav trebala je junaka koji će doći i osloboditi oblak iz mreže vještice Zlice. Trebao je netko tko će pomoći oblaku da se vrati na dolinu i donese kišu. Hrabri mališa Vinko, čuvši priču o nesretnoj ljubavi između mrkog oblaka i zelene doline, odluči djelovati. Posudi tako Vinko mač iz priče o kralju Arturu. Taj neprocjenjivi snažni mač uzet iz kamena mogao je osloboditi oblak. Naime, Vinko zakovitla mačem kralja Artura, izgovori čarobne riječi čarobnjaka Merlina, te poletje na leđima zmaja Zabezaja koji je skriven čekao na njegov znak u bajci Tajna bakinog tavana. Vinu se tako u planine, iste one gdje je Zlica razapela svoju mrežu i ugrabila oblak, te svojim snažnim mačem iskida mrežu, dok je zmaj Zabezaj rigao vatru i sprečavao vješticu da im uzvrati. Mališa Vinko tako uspije uz pomoć svojih prijatelja iz ostalih priča i bajki osloboditi mrki oblak iz mreže vještice Zlice.
Mrki se oblak vratio nad zelenu dolinu i donio kišu. I zelena je dolina opet bila zelena. Bilje je bujalo, cvijeće je cvjetalo, a potoci žuborili, a i životinje se opet vratiše. Ljubav mrkog oblaka i zelene doline opet je bila neraskidiva od onog trenutka kad ih je spasio mališa Vinko, koji je sretan i zadovoljan otišao na spavanje. Tekst čitala Ana Bilić Udovičić, audioprodukcija Nikola Balvan.